nguruhanga kuhe sente nyingi n'amatungo n'ebirungi bingi wayumadda lahu fi umrihi akwongere n'emyaka mingi omunsi ohangare nabbi akagira ngu falyasilu rahamahu akuuma oluganda yegendesereza abantu abo bokuzaarwa nabo abo bokweta ngu niswe enkazi ngu ni tatento nguswenkuru ngogu kandi ni mukatata ogogu n'omwana wa tata akamuzaara mukyaro ndizo abona n'abanyabuzaare bawe otakatemu okushorora ngu kandi ogu ogutibe maama ogu ni mukatata washorora ogu nawe ni maama wawe ngu kandi ogu ti tata ogu ni tatento ngu ntata omuluganda nibagira ngu tata omuto okay muto akugira ngu tiwe yakuzire kenyini konka nawe ni tata wawe ali omu kitinisa kya tata ogwo omukyaro wazirwe na tata wawe ali omu kitinisa kya tata nobwakuba nomuleba ngu n'omukazi amweta tatenkazi ni tata notekwa kumukunda notekwa kumuha ekitinisa notekwa kumuha mbwenu okworeka ngu nokwataho ebikumukwataho nebikukwataho ekyo iwe wanoenda kumanya ngu Allah akakunda oluganda wallahi yaruha ekitinisa kyamaani iwe omukazi n'agenda aswerwa omusiiza omukazi n'abasa kuba ali nk'omunyankore aswerwa omusiiza katugirewo omukiga nondiiza omukazi n'omuganda oba n'omusoga nawe yaswerwa ogwo omusiiza omwe nomanya ngu nibazaara abaana bashana konka abaana bakaruga omunda zitakusana ogwayine nyina n'ogwayine nyina konka osanga abaana bakushana narisho osanga omusiiza abaana ba murumuna bawe bakusha abawe ebyo byona Ruhanga niwakubikora nabwenki tutekwa kwekitinisa abanyabuzaare abantu abo Ruhanga niwakuba choice neya Allah iwe wagikozere iwe nobasa kukora choice okyo Mungu ninza kuswerwa nanka oba ninza kuswerwa ogwo omukazi nobaza kuchwa Mungu ogunywani wange oguti munywani wange konka abanyabuzaare Allah niwe yaba neshagama yawe kandi neremera eshagama timizi ngweshagama timizi nifanyisa ki amizi nubasa kuzatapo komore ogatahe ogatunge eshagama toine okugiha Ruhanga niwakugihanga wenka tehina yena rabu nekoreshagama kureka bahuranga shagama ihanga lyaniende shagama obaminiswe yebyo yamagara negende erunda n'abantu ebihamwe shagama konka tekinoloji yegire yona tarongu ngarolabu ngoriya nastama ngakoresha gama tekukorwa not manufactured not made Allah niwe yagihangire finished your rahma eri kiri special Allah kachikunda munonga nichoreka ekitinisa kya Allah nichoreka embabaza Allah nichoreka abantu abayine wareba family wareba family narisho Ruganda rurimo kwatanisa na rukundo fahadhihi al-usra mubaraka ekika Ruganda rurimo ibintu nyamwingi bamarika ba Allah nibarwerura niberundana babasabira babakunda babasabira emigisa iwe aba family yonerimo kwatamsa erimo obusinge tariho ntongane tariho kurwana iyo family niba mubaraka neba mwemisa ya Allah kandi batunga niba batungire kaki konkani kakini bakinire obusinge kinongaso onabasha kubana aine sente mche konkazi zimwinira omugaso kandi aine nyingi atazine mubaraka atazine omugaso nawe ekyo family zona narisha abantu
bona bine okwata musanka family nk'abanyaruganda nk'abanyabuzire abantu abo nibabineho kibakweta albarakatu alilahiya nabinemu omugisa gw'amaani gukugowa Allah subhanahu wa ta'ala bamarika bikanya nimani bizani babasabira اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم الله رحمه ويتواتrangira abantu aba bakunde basasire byabo bastura madara bongere birungi ejo niyo zuniwe wine mwe wabuzaho abikwatinye no Islamu na Qur'ani na hadithi nibigamba cya kigambo cy'Uruganda. Yes, barakallahu fikum ninja mwana wanje wabyuhurura so fayo munonga yo wabata kuchifako fayo munonga okuma Uruganda fayo munonga okwatansa na ba relatives bawe kandi mazumbase mwena kuba kurunje munonga so shin twine kuba ntukwatansa tutanabo abo kuba bamwe no shango bundi tibikubura baba mwe no shango bundi no kubari ushangete no banyurura konkati bakwija hata Roma jal fine miringe tano yo kwatansa n'abanyabuzari konkobe no kimanya nabbi akajirangula Isa alwasilu bil mukafiu ngotakagira ngunyawe arankunde ni mukunda akunyanga aranyange na nyawuni mwanga note kwa kureba ngo wakwanga oreke wamuremeraho umbuze no nyangira kinkakoraki orebeke ngo naye wamureta wamwihayo wamureta abazungu najangu olubod umureta meza kongo takaja nyawe wanyanga tinkumwegu kandi ejo police kugira ngo seguya atanjagala simagala anjagala mwagala tanjagala simagala obuti Usilamu wallahi la bigaga Usilamu bujangu kundogwa kwanga omukunde omuheberabo iwo muremere omujangu mutaiwande omuhesente azikutere ariho wantebize akajya kutayayira omunyabuzari yakagira ngo nakogwere ubu kitakunyenda yagenda yagura inkoko yagura ekitoke ubu yari mu kibuga yagiza kumutayayira yamutwara inkoko yamutwara ekitoke yagira ngo ndudo turiho kureba niza uriya kuyarugireho yagira ngo hasa mutaka hari abantu babona barogi kuya ati egengo kuno manya yayitamu abana bagira ngo nako no manya ngutazagize mutaka hariya ejo nemice mbimu nonga wallahi nekintu kibi ekinyiza Allah subhanahu wa ta'ala konkori yawe yajamuna yayanga kasanyo nakoro mo asanya we ogwangina ecyange nakikora bwenu Isa nabi akagira ngo Isa alwasi bil mukafi utakajja mnyoni nkunda kunkunda akunyanga nawe timwine ngaha note kwa kufayo ote horukundo hata amajalati abamanyine bagirangu twantwenda okureba ngo haro nkwatansa families haro amajalati bakweta almajal almali iwani nakase no basakosa ebyo mbwenu amajali tumanisha no kosa ki kureba ngo wayemerezaho urukundo no kwatansa ombanyabuzare n'abanyaruganda no abamanyi bagirango no basakosa almal sente akasente ako no moyo musaize mwaka jangu sente moyo mutukuvu sente netera chihango munonga no basa sente no dikosota no basakosa sente ojo no ta iranka brother wa umjengo abana bagira yisomero ngwi yakugira ngo aho gwetakagire yo sente zangire okwataka sente ozimhereze ngabana baze kusoma ijo ni sente narishi sente no tamunka kasimu mutera kasimu omsinjira sente asimu atakubimanya no kubimanya azaje mutera surprise aza kureba asimu harem to arabiri umbuze ngo message wagireba
ngutinka jireba ngunagireba ngwe muri mutokwe gura muchora guremu akasente nangushinda kaba karikachi na wallahi nemukakuba karikachi nemuzakoze 15 akuwabasa ntakagambe mutwara abiri ukatinya no basakosa sente konka sente tuzonka arochi bakweta al-ijtimai nchimanyisa ki obumwe okwerundana hariho nk'emikuru tayiwa wali n'obugenyi banawe nobuwakuba mihire sente konka hariho meetings z'obugenyi baho nobwaje koraje nyatinye sente nza kwekumita konko kubaho kwawe physically your presence matters iwe jinangu nyawendo emirimo yona ninza kugikora konka bambe yakasente tinkine konka mukwatanse umbugenyi ubona kwesenyerezo takaba origine ineko muhara wawe noenda kumuhingira ukasitama no mchara wawe ngutwenda mbe imwe babiri yes netangala mwe babiri mweta Brian abemikago abimukora nabo ngubariho ahabugenyi ngo abanyabuzari tibaruho no bandiza abanyabuzari brothers sisters uncles ba auntie abo ba obete nibo bakubanza babeho omukugaba omuhara wabo azashe kubagambe wallahi amameno shanga mkuku wa kigamba emikago no shanga nibo baha front seat aharungi kongo shange abanyabuzare wabatakurya nyuma abanyabuzare nimendo bahe tent special ogiteho ngo relatives oba ngo abanyabuzare mu nyankore oba hati no nabo bahura muri kitini sang eyo jimagita recognition ngo omusiza yatumanya obate huna kubakira baba nibaruganka hare obanu bashaki manya bamwe natorana kandi waza kwa speech obanzure obani cyenda kubahandika akapapura bahandike otakayanzura bakwa sente nyingi okasiga hogo umwana wa mama wawe nebu yakuba atakuhaya denusu konko ino kumwanzura n'abagenyi bamurebe ngogu mukureba niwe nanka ni wakunkurataho niwe yagarukireho ni wakuzarona nanka okworeka abantu kuboreka okubamurika abanyabuzare wallahi chabei nyone chebei ejo ni kitima mwa twagira nko bugenyi twagira nko kuferwa habeho noreba nimatahoza speeches speech y'abanyabuzare speech y'abana abizukuru abaki ebyo bona nibabikora ngu okwata nsomu family kubeho rukunde gumeho ngogo muntu wafa yabayina abantu be yaina ajibayine ngomsiza mukuru mukazi mukuru wajango kugamba kwa bana ogamba kwa abizukuru abakwe mbwenu okwe no kurunda no ruganda ekyo ni kikuru mnoga kishika turiyo tureba twine kubantu twemerezaho tuta obumwe okwatanza hamwe om families twabanza sente neza hare kwa school fees hariho kugira ngo ogwe yaba ariyo mkizibu kizibu arize nkomwana hariyo mwirwaro bamkoma hariyo mkikome nibenda sente ebikwenda sente harata kwenda sente konkani byenda obuntu na time abantu bahe time kubabereraho ombugenyi omuferwa umuntu atakaferwa iwokiza nkomuziki kandi olyo munyabuzare owafa ni brother wawe owafa ni senkazi wawe ni wiza nkomuziki sa kandi we olyo within no gwakubori Kampala olyo no buzango okuzika nsazi ngayi kandi ogwakubuza musazi nkai niwe yakubire no haratero organization no haratebe kanisa abantu kureba ngo guyastamanka hi niwe kandi ko yende kwizo musaha yenyine yo kuzika no haratimbe kituru itwe twino kunaza maiti no harana bise maiti no haragure sanda
hati abantu nkyendo babereho omukuferwa ombujenyi omukurwara omuntu arware ozeyo omurambure ozeyo omurambure otakiza omukuzika hariho omwana abetu bentuzikaho ori omwana yakora speech mbwenu mama banterire esimu ngu yarwara esimu yakabiri aza kuhurira ngu yafa kuba kugira ngu arwire okozireho ki twine okukwataho bakugira ngu mama wawe arwire ebyo byokukora byona oba oryamnobitarubazu usaba mukama wawe ngu mama yarwara finished aho banakorusa oizorebe mama omute omurebeho nawakurebe aba nobuyakumutwara no agenda omuziro gwe we n'amazuru we omwana wanjye namureba wonkiwe nomanya omuzire kufa omwana we ng'omwana akiri Kampala ekyo tikirungi mwahurira ng'omunyabuzare yarwara orebeke ngu wakwatwaho ozeyo akiro zumwirwaro nubwakuba otamuhire sente okamwe duwa tujete kuwa esara nekiro omubazi. Okay, barakallahu fikum. Kandi funny enough noshanga bamwe ntufa munonga hamikago n'abantu abandi abututine nabo blood relations konkoshanga omuntu okwasira omunonga kandi wetu wamufa ekyo mazima nishwazana. So nyabura wenyikiriza tubanze tuzeho kake omukahumura tugaruka atakaga illallah Allahu akbar Muhammad Rasulullah ya habib Allah Ibrahim Khalilullah Ismail Dhabihu Nehinda 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 Orwa mkaga twija kwa twine engineer Ivan Ahereza kandi twija kwa ntuganira ahanshebeze urukorwa twabana twombeka iyo mwombeki ninga shiwe oriyo no planning okombeka ninshebishe zo gukora kandi zikija zikakuretera obuzibu wahereze kwombeka zikakuretera wayenda ngo ekyembeko cyawe kishenye kandi kirije kukuretera esente zawe zaba zasisikara iyo tware funa budget ya bano manye sente zanje nezi enje ndi kwenda neji kandi kuturatandika kwombeka funa timeline bano mangu turabe turi mu musinje sente kuzira bizuru byo nabiruho nko mu week musinje tubente korachi ntugumarire twara konkecho week contractor ono kubakozereki achukwire yota mwombeki there is no going to come turijo kanjiro kandi umusinje gwanje ningwenderizo mweni woryokwe orkwenda kwega kandi orkwenda kumanya no kuwa kwasa kuzetantara rebe kangweji program tia kuferwa mukagoro shahemwe zomwabuzi. Company ya New Vision Printing and Publishing Company Limited neshorra umuntu umwe kambi orikwe habure cyokora okuhebwa umurimo gwo kwate bishani arukozesa kamera omuringo guri kutebana n'ingenderwaho za TV ahansi ya Vision Group. Umuntu ogu ashemerire kubashomera hakiri diploma mu byamakuru nari ebyo questionnaires nabyo ayine myaka 3 y'obuhangu bwo gukora aha kamera. Omuntu orukwikiriza byagambo haruguru areto kushaba kwe nibaro haziri kumushoboraho omubemeremo nemishomo ye ahari Chief Human Resource Officer wa The New Vision Printing and Publishing Company Limited, PO Box 9815 Kampala, Uganda. Nari tayayira hr.visiongroup.co.ug okwayo kushaba kwawe. Nubasa kureta impapura zawe aha office za Vision Group Boma Mbarara. Okwakira kushaba ni kukomorwa kabiri rwebero 21 okwakana 2026 abaraba mubonka no baramanyiswa.
أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله إبراهيم خليل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Amnon wanje na kwa chira imuka humurako deka tukumize mna program tunyamurunji program yobisiram live aha on TV West Studios nchine mshe Kasim Hamud Kayaya Amir Owambara District kantiron tureba nshonga nkuru munonga ekwatirine nana okukuma Uganda okugita Uganda nana okuyunga Uganda. Yes, twareba ngo ejine nshonga nkuru munonga kandi families eziri kugita Uganda mazima Allah subhanahu wa ta'ala nabana zikunda munonga abamarika nibani babashabira shayo ni baba bari ombusinje obabine sento bati bazine akwaka chakibaine mazima nibakashimirana nibakekundira munonga kugira ngo nibakwatanisa hamwe bino bumwe tibine rango nababine nsho bizona noshanga bazimara kurungi munonga oshange kandi Uganda raimerera hoche munonga so nicho twine kuba ntukora so she tureba okutwakubasa kwemerezaho Uganda kurungi munonga haze cyo kubanza twareba ahanshonge yakasente yes no basa kubatamwe sente abantu bawo bashemeze omumuringo gutarugumwe na gumwe kaba kari ka fees abana ko bari kwenda no basa kuba nozi bashashura twareba ngo your presence matters oba no bugenyo oba no bushwere oba niki oino kuba no baberaho kandi nabwe twareba ngo okurambura barwire n'inshonga nkuru munonga twine kuba ntwerambura wahurira ngo mnyabuzara wa warire mazima wano basa kuzayo okamureba ninga shotera kasimo gambe nawe obahe echo kuba hachona ninga shi edwa nayo neba eri nkuru munonga sheza nani kushabugumiza mahashongeje Ebara munonga kamba nze n'ekyo kiwahendera nakyo addu'a lahum okubashabira nikikuru munonga omudu wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ziyazengu Allah nazakiraho naho niyo duwa y'obunyabo duwa y'okushabira omuntu ataroho kandi omwe okukihanto y'omutima gwawe neshabira naka no okusabira kwa muzire no byakuba bafire okumanya ngo ekintu ekyo nikikuru no byakuba bazire bawo bakafa abanyabuzare abanyamukago abantu aba Uganda bafire kare no bashabira kandi utakarinda okwerundana utakarinda webare ngo kukiwa kigamba no manya bamwe nturinda ngo omanya bida uliwejja erwangisa sunna ati akiza hobida ayo kugira ngo edwa zabafu edwa zabafire haza boba giteka tekiro mbujenyi okweta abantu bakateke mcheri kandi echo tichanguyi echo nchenda sente nyingi obwenu omuntu agayara kandi nyine kizibu atatinka muskorire dua dua ko no kugamba ekigamba Allahumma ighfir lahu Allah kajitugambira mukwane wa qur rabbi ighfir wa qur rabbi nawe eche dua ni nkuru no dua okushabira omnyawo abana omuduwa Nabbi ziyagizire ngo Allah nazakiraho naho ne dua yiwo muzire wano sabira omwana wawe oyino bwire bokusabira abana bawe abari ahishomero abari ommerombo no byakuba baswire kare bari omaka no ino kubashabira nko muzire ngo abana Allah bana ba abo kubeduwa yo muzire Allah edwa yo muzire nezahari aba emigisa mingi munongo munsomu Allah nagirabiza ahabazire nicho kureba abanyankore bani bagira ngo kuzarwa kurungi ni kukiro okuzwara kurungi ngwawo wazirweje okuzarwa kurungi ni kukiro kuzwara kurungi uno wakuzwara kurungi ota onkabaziro otabine no otabonera kandi wakuba wazwara kenda kabikata konko inedwa yomzire no borya higuru munonga nawe ekyo
imwe iwo muzire we sabira abana bawe n'abana bakushabire n'abayeta abana n'abantu muzire no konka nimwe brothers and sisters cousins tugume tuweteho bakajeta nimache hati ngano umurembe nkogu ya jamaat al-khair Allah atukunzire munonga abantu bensi abariyo munsi hati social media yizire imwe bine WhatsApp mwine WhatsApp group ngaba family abamwe no shanga ni exiting shanga zinda zimuko ya family zindi azirimu ya family atajirimu bwene ibyo nenshi habe ho WhatsApp group ya family itwaba family yananka mubena WhatsApp group mwekwe habe cyaba chona aho naho mba mwachimani owatunga kizibuna mwayenda kurundana sente contributions you can easily through mobile money sentence baza ngumwana witwa inekizibu yatunga ekina neki ntwende mtaro zitinasti aho naho mba mwarundanire sente mwazi kumwe nagwe cyo tukoze chance ya social media by the okumuruganda yes WhatsApp note umuriyo no muhereza ka audio umutera ho butumwa watunga umusomo murungi gwa ilimu obo mukusharinga watunga yakantu akakubonerera okamukasharinga you share the good things konka abantu mwenda kusharinga bibonka oshanganyo kuferwa okuhebwa ni wote shemire kusaba utakasabira abandi wallahi tinkwenda kugira ngo mikago teroho nemikago eroho kandi emikago nebasa kuyambana no kukira abanya family konka byona nibikuru byona ntibikunda habeho abanya mikago kandi habeho abanyabuzari bona ntubakunda kandi bona binemgaso konka bamwe nogendo reba ngo family Allah niwe yihiremo ni washomere abante barasomere gotokwena no gamba nabo no beyorekera no mu family meeting no gambo ruzungu oruzungu no rwenza ki kamwe mu family meeting mwana kamuri abanyankore obabaganda oruganda kanorumanya oruzungu no fakina rwo obwo gambo ruzungu baje abandi babuza ya namanyisa ki ya gamba ki obwenchi no yepanka ekyo nkibamu manyiso kwepankira abantu no kimanya nti barasomere oba bakasoma tibaragire hareyo iwakire ya Ruganda no rumanya urunyankore no rumanya ekigambizo rusungu ekigambizo ruzungu niki ekyo nkyenda kinengeri gye kinyike emitima abantu nibagenda bajangnore bariyo nayepanka tuwahora nagambo ruzungu ayo natoreka nko kuyashomere tikirungi kureta enaku noku mbweno ku mutima gw'omuntu ukagureta mu okufuka mweno kukakana akabura najya bambe kare bonga nibo basomere kandi tukoreki gambo rurimi nkoro wabo abantu bacengise kimno bacenge manyisa ba family ya manya katugire muri ngamo family meeting mu family meeting harimo bashwenka harimo bajajja kozwe banyenkuru bashenkuru no kandi oriyo gambo ruzungu abandi ngugwe bamteresimu ariyo nagamba ariyo na esimu gitom silence narishi obe ogihireho obanzobehe ekitinisa abo abanyabuzare bawo abo wayerundana nabo mutwireho mutakurebana aba mutakwenda kwiza no meetings za families kandi cyakubaha yisha ushange nko kuwagira naye pankira abandi naye twara nko wamani burikanya ali asimu ati no sanga umuntu abantu buri esimu yawe burizo no bogine na nekiro na no wihanga na ryari konkaba wabareba ho ati nyenche kare tor nabo konka wizo mu family meeting oba wiza mwizo nkuzika oba mwizo mbugenyi konka twine na bwire okuganira n'abantu na no kumanyana n'abantu abanyamwana gunoha mwana wanankogo iwe burikanya uri asimu amhero hendra wagarukayo
no otamanyire otagisire na Ruganda Oluganda ebikurugita ni bingi kandi ebikushiro bwingi nebye byanguhi munonga omuntu okumuhakiro kaganira naho ni mugamba ki abamuka senkazi hariyo nankogwa hariyo hati nokora ki business negendaje oyine kizibu ki ebintu nkebyo ni bikuru munonga twaba turi abo kurundana no kugita abanyabuzare n'abanyaruganda n'abantu betwine akakwate na munonga keshagama ni kikuru munonga okay barakallahu fikum ninja mnano wanje wahura kirere kariyo nikagendera konka nimpamya age topic ne kwata hari twena abantu twena by the way tubasiramu bonkate twena boko twena twine nganda twina bo Ruganda twine abanyabuzare so twine kufaye munonga ukureba ngo ibe bintu mazima twabito munkora atubase uko bahokoronji omunsomo shena nyenda tugambe aha family gatherings nangu na chaba kitari kikachona konka oyetenka aba ba sisters bawe ba brothers kaba babazire bawe ukabeta wawe ina makagawe bakisha bakakutayira mukaga mukaganira mukasheka konka bamwe no shangana no kutayisa abanyazare tubakwende hata abarabu n'abantu walau biduni munasabati ntimanyisa n'ubwa kubahatine cyabaho nko kaba olinkaho kajangu kanyine mbuzi yanjye egi ekitama cyanje eki tinkweta abana ba mama aba tukariya hamwe cyamishana okabata mwakasimu ngo asandeji na Saturday nani mbenda ngo hariyo kingoti ine onyenda tuli hamwe cyamishana ine mbuzi yanjye nyenda tugiriye hamwe obeta muriya muganira bagarukayo hatari kugira ngo nankafire mwagira ngo mwize turiye hamwe akabuzi kitu awenci she rekamba buza awenci ni murinda mwaheza kufera ngo nubo mwaza ku meeting munimo mwaza kwerundana ningashi obujenyi nibo mwaza kwerundana ngahana na nobwiro bundi hatari cyo kajesti yitabataye bamushemerero hamwe nabi sallallahu alaihi wasallam akagira ngo ni imatani magbunu fihi kathiru minan nas as-sihha wal faragh nabi akajango hari ebintu bibiri ebyebei Allah biyahira abantu omunsomu biryebei konka abantu abakukiro bwingi tibakubifaho tibakumanya value yabyo yagira ngo as-sihha amagara kugira ngo turuho tuhurire wal faragha no bwire faragha niyo kabazungu najita leisure time yo kujibodya ori free ebyo nebyebei konka tukufayo kubikoza kurungi umuntu na iwe no manyangu arohati necha karetarho abanyakoni bajangu narho tarho esaha yona ntugenda wowe kine umwana wa mama wawe umwana wa tata wawe okine kazini wawe mwete muganire muriye hamwe oba hati no basakuba jumanke joje omutera kasimu noza kusarrahi ninza kusarraho muzishinanga nanyawe kanyize tusarraho tuganire ho ntwireho kureba oba mweto lya omote nuwa kwanoza kurya lancho moteri unankori nkaiza turi hamwe nabi wakaja sallallahu alaihi wasallam mtaamul wahid yakfi ithnain no wako batechire byo kurya byo muntu by the way ni marabantu ni bamara kurundi omuntu umubuzo mchara wawe nguiranchi yahire ngwi otede brother wawe simo na sister wawe umyangu izaturiye ngwe byo kurya byahire ngwa ngutinyeza boda no niza kusasura 12 nazo atembe boda muri hamwe muganire omwana wa mama wawe omwana wa tata wawe omwana wa nyakwenkuru wawe owanyakoromi ezo nizo ogonwo hadhihi albarakat nizo baraka inabi akorecho yetebekanse noza kuba omugiga no kutura munsi noza kutura oyino obusinge kandi izo baryo rugo munsomu noba nozo mujana wallahi
nabbi akagira ngu tadkhuluna aljannata bisalam omuntu wena ayina rukundo n'abanyabuzaare n'abantu balina kakwate neshagama naza tadkhuluna aljanna bisalam naza kutaha ejjana n'obusinda okumanya ngu abanyabuzaare bakazaare wallahi nemwakuba mutakugiyita ddiini nobasa kuba olina abanyabuzaare oli omusiraamu n'abakatuliki oba n'abaprotestanti oba n'abarokole abo n'abanyabuzaare baabwe otakaja ngu kati kannewo kandi omusiraamu kandi kabatali basiraamu manyana n'abanyabuzaare tukikiyaho oluganda tukikiyaho oluganda nabo bakufeerwa notekwa kuzayo obaziikireho n'abanyabuzaare baabwe nibo bakuziire iwe omwana okaruga abaziire baabwe tebasiraamu okataho obusiraamu notekwa rukundo eriya egumeho n'okukwatanisa maama waawe nebu yakuba atali musiraamu n'omuterera akasimu ngu maama ngu olina ekizibu ki nkikumalire nyawe alhamdulillah Allah ampiraho akasente sukari ariho omwonyo guruho ngwekare basi temwine ensonga ngu alhamdulillah gonkotakaja ngu tibasiraamu eddiini nekikuru munonga konka n'oluganda narwo nerukuru nomwakula nomutaano omudiini kokukwatanisa rukundo bigumeho keninja muno wanje ekyo wakikyenga kurungi munonga tuyine kukuuma oluganda omubuli mulingo gwona okureba kandi mazima twabasa kubaho kurungi munonga ashe nkokuwagira turekye kugira omururu abamwe noshanga ikaye we takwenda abagenyi kababe abanyabuzaare atakubenda ninga nko munyabuzaare yija obundi bambi nokuko mukyalo koko yija yayekiza yaja ari kanje ndeba munyabuzaare ogwo konko kimureba nanokwakusha naki tokwenda ataho munju tokwenda kore kimbweno nomukakanya ngabo kubiwo ina akasente oriki wallahi tishirungi very bad okwashigamba omunyabuzaare n'omunyabuzaare n'obyakubatine sente yiza omwakire yagira ngu naza kutaha omunju takwenda kwihamu nkiito mureka atahe noza kusiimura okonko takakoraho akantu koona kakumutinisa kuzo waawe oba okamugira ngu osanze ngenda ngweba wasanga ninjenda okerere sasa ngwebwire bwawe olinompinga indirectly muhe time noza kukola apology kuriya murumo bagengu nacunga abanyabuzaare bantayayira nakererwa mu nsasire konko omunyabuzaare ogwagende ashemererirwe wallahi nizo baraka kugira ngo abanyabuzaare bitu tubakunde tuboreke rukundo tushemerwe nabo korafe nibo baramanye mbwenu nibo bakubanza bakwataho nibabazika hamwe mwena muri abanyabuzaare rukunde guma nomwaka ari ebintu ebikutanisa nk'ebyobutegeki nomwaka bamutari tuyikirize ngu abantu tukubasa twena kuteekateeka kimwe nobasa kubiwa oli omu kibiina eki ndi omuri eki ekyo kitakatanisa iwe kandi tekyokurebera nobasa kuba ori wa movement oyine brother wawe nowanuupu ogwo ni brother wawe nobakumukoma notekwa kuzayo kureba ngu omwana wa maama bamukomera ki otakajja ngu kabamukome kamugambira orugayo yayanga ayina obugabe nabanza nabagambira ngu mwataano omudiini tinshonga rukunde gumeho mwataano mu by'obutegeki tinshonga rukunde gumeho otakasharira omuntu omusango ngabagambira baruga omunuupu nibiza kwoka mu bwana obwo ebizibu byabo otakabingambira ogwo n'omwana waawe ogweshagama yawe eshinda kuchire kirime kuwagamba ekyo wanyizisya bamwe gundi noshanga naja burijo ntwere nimbagambira kukora
wallahi kugira ngo iwe oyina kasente abandi tukwenda kubadura ndire bagambira wallahi mwabagiga kambagambire mutakatekateka ngo bwigo obwo nokora munonga inabakora munonga mukasitakurebeka sente ni baraka riziki zona obugiga bwona ni burgo wa Allah tokora namani tokora munonga tobwenje tichi ni Allah ni wakuchwamu omwana akagira ngo mutonzi wafe yasalawo atotakaza kutandika kwepaka ngo abamanya bakanga kora bagambero go kunyomawa bagambero go kustama buri ha babone bariyo betting tibyo ntukora bariyo betting yes ntwikiriza betting nimbi amarwani mabi obugarani bubi ntinokora namani konko iwo wakora okazomiso kabahiguru wabatayi wawe kandi otakabadurra wallahi otakabagambira kubi otakabesimira naho ndya imwe tumkwenda kora izo twinese in fact ebyo hati ebyo onko wagamba nibyo bimwe biri kurugiraho uruganda kucwekaho abo kwati nibaza kweganya kugira ngo iwe guri kubareba nti muri buti tumukore kineke ebyo nani birugiraho uruganda kandi ekinacho mu kihurure cyo bo muntu omuyimaka sente konkota mugambire kigambo kibi ekigambe kibi tinkizaha mutima tikikurugaho buri kureba nana izuke kigambo kiwa mugambire ogwinanga niwe yanjizira ati nakigambira n'abana usanga cyaye cyagumiza munki nikishuma nabizukuru bakisangeho ekigambo kibi nabwo icyo tugendesereze bigambo twantugamba ombantu na mnonga abanyabuzari babasha kumugambira akagambo akakutware kubi akwange ayange kayawe agiye ngo go musiza tindi garukayo kandi obwe oyigo kagambiro takufayo utajifire inna Allah nabiya kajangu innal abda la yatakallam bi kalimatin la yalka laha bala fatuhi biha fi jahannam 70 kharifa ngomuntu nabasagamba kagambo kari kabi munonga watakufaya kuzana akakagambo kamutwaro murro emyaka n'emyaka abo kuba yagambira kagambo kabi kaniza abantu barhanga okay barakallahu fikum amnano wanje program itu nuko yagenda etyo mazima kampani yonkine chiwaiga mchango mnonga so abanyabuzaro bawe baterere oba bari hihi genda yo ubatayire no kuzakubeda kiki 15 it is enough konkangu wabarambura wabafaho so echo nchiba kiri kikuru munonga nambweno family ya Haji Sali mazima mwena nimba kunda mnonga nane ya jaja wanje Sabit Haji Sabit yes how nyawe yanyini njamba tumiri anya family ya bakaya mwena bakaya banyakurumi bono okwe batatentu mwena bazawa bakaya mwena mbwenu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mazima tukundane abakwentu kiri kukirayo oburunja handi nasigandi hawasali musa kananyine mushekasi Muhammad Kayaya Amir owambara district obatatu banshonga ekwatirine nano ku Ruganda twaza kubendeza kurera kuronje wa hada assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله الله إبراهيم خليل الله إسماعيل الذابح Company ya New Vision Printing and Publishing Company Limited neshorra umuntu umwe kambi orikwe habure chokora okuhebwa murumo gukwate bishani arukozesa kamera omuringo guri kutebana n'ingenderwaho za TV ahansi ya Vision Group umuntu ogu ashemerire kubashomera hakiri diploma mu byamakuru nari ebyo questionnaires nabyo aine myaka 3 y'ubuhangu bwo gukora aha kamera
omuntu orukwikiriza byagambo haruguru areto kushaba kwe ne baro hazira kumushoboraho omubemirimo nemishomo ye ahari Chief Human Resource Officer wa The New Vision Printing and Publishing Company Limited, PO Box 9815 Kampala, Uganda. Nari tayayira hr.visiongroup.co.ug okwayo kushaba kwawe. Nubasa kureta impapura zawe aha office za Vision Group Boma Mbarara. Okwakira kushaba ni kukomorwa kabiri rwebero 2021 okwakana 2026. Abaraba mubonka no baramanyiswa. Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Onti na oliwina etopo atopuka loza. Alright wahura keshongarako buri Sunday shaisha tunecheka wakahura keshongarako no hano manyangu Mr. Money, Uncle Money, Razak Banks the truck driver ni bana tahamu oliwina the katuterero omhangs witu and we see Yes. Kwataka simu kwataka. Omukuru. Yego sebo. Amazina gawe. Agaba Eri. Eri Ogun Razak Banks okuruga TV West niho nakuterera oli live at TV West. Yes sebo. Omu programu chamuka na sente. Hine message ayi watunga simu yawe omwami Eri. Message na Joana sebo. Message negamba cyo omwami Eri. Message ne ya nature Quest Ventures. Aha. Mitwaro 50. Wahangura mitwaro 50 okuruga TV West. Eri kota shamerirwe neki kota shamerirwe. Shamerirwe munenga sebo. Okazana. Eri kotina matwenje nyenda pure ya karuru. Tera makaruru tumure. Ngeno tarindaho terasta bibira chatu na mnana star ishatu star 10 hash oyegito mukazana bugahati akaroni kagambwaho buri hamwe Sunday. Okay. Ati omushahara gwo kubanza bakwazinga shilingi 2 18 sente 80.